İyilik деген de var bırak. Hiç öyle mi ola? Baldan itek kıl ola. Hiç öyle ola. Kalgan barın çıkarağız, barın. Barın tartağız. Boldu, oynanma. Hiç öyle. Hakimiyiz. Burada keçiden beri şeyde durmuyor. Lokatın hakimi, rayonun hakimi. Oy rahmatlar, hammalarga rahmat. Bana keçiden beri işte jüröz bardı. Hurmat bilan hammasi shukrlarni tashlab o'tdim. Organlardan muhtaç akşeler Koygula desem baldarına vay basa verin müydem oturasku bozorup. Jüre verin dep tığım neme kovay kagandan anem şulan şu degen em izzatta devam çıktım ede. Anan janagınday oldu. Yan jangıda jolgo kesegili ötkürüy neme olup otat. Talakat orum olmong da koykusun. Allah hamisha öz panayda asray versin. Prezidentimizge hem çok rahmat aytan. Allah. Şuradan adamlar kassa bulup bardığı жақсы. Kalırınca adamların nasıl inerse жақсы. Birden adam gözü tut. Şurada geldik. Eski kullar bir rafa var. Sesular жүрүшү мүмкүн, катуу өтүшү мүмкүн деп ушундай кездерде Ооба, мага СМС келди эле, бирок ага көңүл бурбайды эле, бияка чыгып кеттик да. Биз бияктан машина менен өйдөгө чыкканда уже бияка сен келип чыгып кеткен. Анан кайра аркага кайтканда кайталга чыга калды. Эми могул жерде өтүп келатчы бир мындай жоопкерчилик пайда болду. Мындай экинчи төрөлгөндөй болдуңуз, мындай жаш балдардын өмүрү кооптуу дегендейчи. Андан кийин бир сабак болгон нерсе болду. Сабак бөлүндө эле сабак болсо керек. Эми биринчи учурда аялың бала чакаңды ойлоп калат экенсиң, өзүңдү ойлобойчу. Биринчи ошолорду чыгарып, ошолорду жөнөтүрсөм, өзүм калып кетсем деле мейли деген ой келди.